Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Ka orphanage children home ne ka jakari kunswat jang ka Balang ublay Meghalaya bat Assam ka badan Hariboy district hakashnang Sauli side Syniang ya ka balasdang hausnam arhajar khat nyo. Ha ka balapet lakmi da ka jingya sengkantay jang ka Balang ublay Meghalaya Assam ka baka office jang ka dan hakala pati shillong. Ya menta I Congress Karim ilalong ka secretary ha ka bapet bat jungo bat penya ya ka kamlem ka executive committee hapo ka jingpet jingkmi ka Balang. Kila don kumba arpulai ngut ki kena basyong basa akani ka school lem ki nongpet nong jungo bat ki staff batrei hapo kani ka orphanage children home. Kani ka jaka jong kini ki kunsuan klayo ya ka jing I give Christmas na iba Amos Marbanyang bat ni Mrs. Jong Reverend Dr. Borman Roy Sokya. Hapo ka jing yalam ikong Karim ha ka jing don nang iba Boslan snaitang lem ki staff jong kani ka jakari kunsuan layo ka jing priang soba ni secretary jing ya sengkantay bat ru na inong pet kani ka ying lem ka jing rai Christmas na ki kena bat ka jing pren na ilog Reverend Dr. Borman Sokya lapan wai ya kani ka jing ya kendu lem ka jing rai Christmas bat da ka jing duwai na iba Amos Marbanyang.